Rizky, Apa kamu? kamu bener-bener kayak tega ya sama aku. Tega kenapa? Kamu datang ke kehidupan aku cuman buat nyimpen luka, terus kamu kayak pergi lagi. Luka naon ai maneh? Salah paham gak ieu mah ah. Kamu jahat, Rizky. Sumpah, Fitri agak nyangka. Heuh atuh geus hampura geus. Aing teu narima ieu mah euy. Dak, antar urang we lah. Kemana? Nyamperkeun si Fitria. Si Fitria ge beta maneh. Aing miluki. Aing ge miluki. Tapi winget naon? Ayo buru lah, gancang kabehan buru lah. Rizky, lo jangan coba-coba nyobain selingkuh ya. Ah, atuh Fitria ada orang manteuy. Kalau misalkan lo selingkuh, gue pentung pakai ini. Oh, atuh moal ih meni. Gitu ge. Sumpah, Fitri gak suka kalau diselingkuhin. Kalau misalkan Rizky selingkuh, Fitri marah. Oh, atuh hampura ih meni. Ngambekan mana emang? Tuh ngambekan atunya. Ya mah goblok sama selingkuh dari ayam belaan. Ah, goblok ah, kebalik siapa?